So Syabil, Yo, kita dah harungi hari yang cukup panjang hari ni kan. betul. Describe hari kau dalam one word. One word Untuk hari ni, in one word kita cakap chaotic. Chaotic. Boleh aku tahu sebab apa benda chaotic tu jadi ni? Sebab benda ni kita tak expect dia jadi ramai, jadi laju. Orang pun duk beratur nak order kan. Lagi-lagi masa pre-order tu. Betul. So semua benda jadi macam exceed our expectation lah. So chaotic sangat. Iqbal macam ni Iqbal? Bagi saya pula, saya rasa hari ni sangat exciting lah. Exciting sebab macam first time kan dijemput untuk menjual kan, event tu. So tapi diorang belum tahu lagi kita ni join apa. Yeah. Ni teaser. Teaser guys, teaser. So tadi actually kita orang join Bazaar yang dianjurkan oleh perwakilan. Shout out to perwakilan. Shout out G. And then kita orang start jual daripada pukul 3.30 hari. Kita naik 2 kereta lah, which is yang pertama Iqbal dengan Mukmin. And then yang kedua Shout out Mukmin. Shout out to Mukmin, our videographer. Behind the scene bro. And then trip yang kedua aku, Syabil dengan Sidik. Let's go. Boleh ceritakan apa yang jadi semalam? Macam mana perjalanan kau